Nimuze twicare mu kirambi ni heza. Menyira kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza. Mukirambi.com Mukirambi TV 1. Ndabasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza. Bahaye ikaze kubana mu Kirambi TV 1. Tugiye kubagezaho amakuru yacu y'uyu munsi, igitondo cy'umunsi wa gatatu, iminsi 5 mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Ikaze. Aya masaha turiko tubagezaho aya makuru, imirwano iratangiye mu majaruguru y'akarere ka Minembwe, umuhana wa Mikenke. Aha ni ihuriro ry'igisirikare cya Kongo cy'u Burundi, imitwe yitwaje intwaro ya Mai Mai na FDLR bagavye igitero ku birindiro vya twigwano MRDP icungere abaturage umutekano hariya mu muhana wa Mikenke. Iyi mirwano ibaye nyuma y'indi mirwano yabaye ku munsi w'ejo guhera mu masaha ya mu gitondo hariya muri Sabyinyo ni mu burasirazuba bw'akarere ka Mikenke n'ahitwa Imutunda. Imirwano yabaye kugeza mu masaha 1 y'ijoro za hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Ni imirwano kandi ibaye nyuma y'iminsi myinshi abaturage batumva urusasu cyangwa imirwano hirya no hino hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Amasoko yacu tugezaho amakuru ku bijanye n'umutekano yatubwiye kuko inyeshamba za Mai Mai, igisirikare cya Kongo n'ic'u Burundi na FDLR bagavye igitero ku birindiro vya twigwaneho birahitwa muri Sabyinyo hariya mu Mikenke. Ariko ni intambara itaraboroheye namba kuko bahakuye isomo ridasanzwe, bahunze kare rugukubita kubera imbaraga za twigwaneho yari ifite hariya muri kariya gace. Inyeshamba kandi za Mai Mai, FDLR, igisirikare cya Kongo ndetse n'ic'u Burundi bangeye kandi kugaba igitero bagana umuhana wa Karingi uri mu majaruguru nanone y'akarere k'imisozi miremire ya Minembwe, ariko wegereye centre iturutse mu irembo ry'Rwitsankuku baciye mu misozi miremire yahariya mu Itombwe yahariya Mutunda. Bitaboroheye namba, intambara baje kubakubitiraho kangiringiri y'amasasu mu masaha 12 z'umugoroba n'isaha 1 z'ijoro. Intambara yaje kurangira nanone iri huriro ry'igisirikare cya Kongo cy'u Burundi, imitwe yitwaje intwaro bahunze uyu munsi wa none bongeye kandi kugaruka. Bimeze bite bana natwe? Ni intambara itangiye ubu mu masaha ya mu gitondo, amasaha 3 y'igitondo. Abaturage bari babyutse neza, umutekano wabo ari wose nyuma yuko habaye iyo ntambara yabaye ku munsi w'ejo wo kuwa kabiri tariki 4 mu kwezi kwa 11 mu mwaka turimo. Ariko intambara kandi yongeye gutangira mu masaha ya mu gitondo ubwo abaturage batuye mu mihana ya Minembwe begereye nka za Gitavi, begereye za Karingi, begereye za Bidegu ndetse n'ahandi mugabo kuko imbunde ziri mu marango ya hariya za Mutunda Ngezi niho babagwanira. Imbunde ko zumvikana, urufaya rw'imbunda ziremereye zimwe za 12 zirimo za machine gun, abaturage ko barazumva ndetse n'amabomba. Bivuze kuko iryo huriro kandi ryongeye kandi kugaba ibitero. Mbibutse ko iyi ntambara ibaye abaturage bari mu myigaragambyo yo kwamagana ibikorwa bibi ndetse n'intambara zikorwa na leta y'u Burundi ndetse n'iya Kongo bafatikanije n'imitwe yiterabwoba irimo aba Mai Mai bagaba ibitero bahoze babanyaga bakica abaturage b'abanyamurenge n'umutwe wa FDLR. Uyu mutwe wa FDLR n'imitwe y'inyeshamba za Mai Mai bifatikanije n'igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo gukomeza kugaba ibitero no kunyaga amatungo y'abaturage. Muravyibuka neza tariki 18 mu kwezi kwa 10 muri mwaka turimo, igisirikare cy'u Burundi cyashize ibirindiro zabyo hariya Nyamara na muco hagati Nyamara ndetse no mu Mikarati hamwe n'izinyeshamba za Mai Mai nanone kuko bari kumwe mu isoko aho bita mu Mikarati, mu isoko yo kwa Ntayoberwa. Basubijeyo abaturage b'abanyamurenge bari bagiye guhaha ibyo kujya mu isoko yo mu Mahitano mu Mitamba kuko byari bisanzwe nyuma yuko bafungiwe inzira n'iri huriro nanone ya leta y'u Burundi n'iya Kongo kugira ngo bakomeze babaho mu buzima bubi, bakomeze kwicwa kuko utarishwe n'urusasu yicwe n'intambara. Iyi ntambara rero ikaba ibaye nyuma yuko kuko nabibabwiye abaturage b'akarere ka Minembwe batumva intambara. Amezi yaracanyemo mu majepfo hariya za Rugezi nta mirwano, mu majaruguru hariya za Mikenke hakunze kubera intambara, aduya turutse ibukunji mu irembo rituruka rya Gipupu, Imungezi mu irembo rituruka hariya kuri point 0 bityo nta ntambara cyangwa se nta mirwano ibaye. Ariko kubera iminsi myinshi twagiye tubagezaho amakuru ko igisirikare cy'u Burundi uko cyashakaga kwegera ibintu bya twigwana biri hariya mu Mikenke ari no ko bashaka gushora intambara kugira ngo badurumbanye
umutekano abaturage bari bafite, dore ko mugabo hariya mu mikenke hari inka z'abaturage, dore ko mugabo hariya mu mikenke abaturage bari bongeye kandi kugira icyizere cy'umutekano bararindiwe na twigwaneho basubiye mu byabo, ariko bakaza kuyivanamo n'intambara zashowe umunsi ku wundi banyaga n'amatungo yabo hariya mu mikenke. Ubu turi ko tuvugana rero imirwano irimo ejo yiriwemo, bivuze kuko bamashije kongera kandi kugaba ibitero mu mihana y'abanyamurenge. Mu irembo rya Rugezi haracyari amahoro, umutekano ni wose, ariko kandi naho kuko byagiye binavugwa ndetse tunabageza mu itangazamakuru ko bagenda bagira plane kugira ngo bakomeze bagabe ibitero mu mihana y'abanyamurenge itandukanye badurumbanye umutekano. Kimwe cyo gihari nkuko byavuzwe na Fande Rugabo turiko tuganira mu itangazamakuru, ntabwo iziri huriro gifite imbaraga zo kugira ngo bigarure imihana y'abanyamurenge, ariko igihari nuko iyi ambargo yo kubafatira kugira ngo bapfe, bicwe n'inzara, bicwe uticwa n'urusasu, yicwe n'inzara, tubafungira inzira kandi twongeye tubashoreye ibitero n'ubwicanyi ndengakamere, ni crime contre l'humanité nk'uko abafaransa babivuga, kubera kuko abaturage b'akarere ka Minembwe bafite uburenganzira bwo kuja aho bashaka, bafite uburenganzira bwo kurya icyo bashaka, bafite uburenganzira bwo babona ubuzima, kuko umuntu afite droit à la vie, afite ubuzima, afite uburenganzira ku buzima. Rero ngaye makuru ari hirya no hino rero mu karere ka Minembwe, ubwo turaza kubakurikirana ino ntambara uko buzaba bwije bumeze, ariko amasaha turiko tubabwira ni uko intambara irimo kandi iriwemwo ejo, nyuma y'uko rero n'abaturage bari kwakora imyigaragambyo. Umuntu ashobora kwibaza kubera kuko hari imyigaragambyo ishobora gutuma wenda ihuriro ryongera kandi kugaba ibitero, ryongera ibitero hari mu mihana, ariko kandi icy'ingenzi kigenderewe nuko uburenganzira bwabo bubaho, bakabaho kandi bagahumeka kubera kuko bari iwabo. Murakoze cyane. Ntabwo tubavuga nk'itangazamakuru, ntabwo tuba dukora icyo twita gucana imanza, tukaba turabajije, ariko ikigaragara imiryango mpuzamahanga ikomeza kurebera abaturage b'akarere ka Minembwe bafungirwa inzira, batabona umuti, batabona amazi, batabona iki nk'abandi baturage b'abakongomani, byerekana kuko hari umugambi wo gukora itsembatsemba cyangwa se ubwicanyi buri mu iceceka na leta y'u Burundi hamwe n'iya Kongo. Ndabashimiye cyane nako kuba mwabanye natwe, turakomeza tubagezaho amakuru uko byifashe mu karere ka Minembwe.